أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفى بن، وصلاة والسلام لسر أهلي وأصحابي وتفكا بن حتى روجا قيامتي. قالي مسلمانا دبي صحبتا خدا أمي بحثا أفاني قو ظلمي دكن بعاقبتا ويه چبي أمي بحثا وي بكن. قالي مسلمانا أبو لهب آبي پیغمبر مبو دقل في كيجي لقارش برازي خوا لقارش پیغمبر عليه الصلاة والسلام ظلم دكر ودبو آلي كاري ظالما ولقارش إسلامي ظالمتي دكر. أن نياري مظن ج مسلمان را وج إسلام را أبو لهب بو. خدا عز وجل در حق أبو لهب دا سورتك شياند، هم در حقي وي هم جي در حق پیرکاوی دا، چونکو پیرکاوی جي ستري دکشاندن بپشتا خوا و رياغو پیغمبر عليه الصلاة والسلام يتير درباس بوبانا او ستري تاوت نويري جبونا گو پیغمبر خدا ازيت ببيني. قالي مسلمانا خدا عز وجل وها قوت بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب. خدا عز وجل قد دست هردو دست أبو لهب شحت ببن وذاتا شحت بونا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. نمالي وي ونكسباوي ويج عذاب خدا خلاص ناكن. سيصلى نارا ذات لهب يوري آبتن دا آگري گو پيلي ويهنا. وامرأته حمالة الحطب وبيركا ويجي اواغو دار البشتا خود كرن او جي كبئي قردا في جيدها حبل من مسد گو وريس دستوي ويدا، يعني روجا قيامتي ابو لهب جي كبي جهنم دا و بيركاوي بپشتي دار خوا گو وريس دستوي ويدا او جي يبكبي آگري جهنم دا. قالي مسلمانا نمال ابو لهب ونكسباوي تمنفعات ندايدا ويج آگري خدا جعذاب خدا خلاص ناكي. قالي مسلمانا جوي سورتي ام دعالمنكو انسانكي قوب خدا و رسول خدا را سواش اعلان بكي يكو بمسلمان را مجادله بكي عذابك شدت لي جوار هيا خدا ये عذاب की शिद्दतली बदेवा माले वा सरवता वा गुजे वा इमकाने वा तमनफियाते नादनवा अवान इंसान गो माले ख्वा व गुजे ख्वा मकाम ख्वा जबोना फसादी قلان مش دكن اوانا روجا قيامتي يبنى مستحق عذاب. عيني وكا أبو لهب كيجي يجو نهاجي لقارش خدا لقارش پیغمبر خدا لقارش مسلمانا مال خوا وقوتا خوا قلان مش بكي اوانا جي بنا مستحق عذاب ويكبنا عذاب دا قوتا ومال و تمنفعات نادي و. قالي مسلمانا عيني وكا ابو لهب بچاوا القارش اسلام رابو لقارش پیغمبر خدا رابو لقارش آیت خدا رابو
خدا عز وجل گویه که جهنمی دا انسان گو دستک دده ظالم آجی عاقبت آواجی عینی ولوبی. خدا عز وجل دبیجه دبی ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار دبی میلا خو ندن ظالما آگر یه بو بگری و نیکمنا ایگر دا. گلی مسلمانه انسان ظالم بی گرک مهو آلیکاریا وی نکی. پیغمبر خدا جی وها گوتیا ومن اعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. او کسی گو آلیکاریا ظالما بکی محقق غضب خدا یہ بسروی انسانی دوری خدا یہ جی قحری خدا یہ غضب خلوی انسانی بکی. ادی گلی مسلمانا مهو آلیکاریا ظالما نکی مهو آلیکاریا ظلمه نکی. مثلا نها با اسرائیل ظلمه لأهل فلسطین دکی لوا مسلمانا دکی و اوان دولت اوروپا امریکا آلیکاریا وی دکن اوانا جی عینی به اسرائیل چه ظلمه دکی او جی ارتاق وی ظلمینا به اسرائیل اوان یهودیا یه چه جزایی بکشینن خدا عز وجل یه جزایی دی و دولت اوروپا جی و انسان اوروپا جی گو دستک ددن اسرائیل. گلی مسلمانا اف ظلما گو اف کافر دکن ظلما گو کافر دکن اف جسارتا گو دستینن نجبو مال خوتنیا نجبو اقونومی گو جیوا تنیا نجبو توپ و طنگ و سلاح واتنیا بلکی وی جسارتا گو دستینن جبلابونا مسلمانا دستینن جبو گو مسلمان آبلانا مسلمان نیکن. گلی مسلمانا میزی و مزنکی مسلمانا دچه دولتکا مسلمانا لوی دولتی تیکشتن. یعنی سبب وی چیا؟ سبب وی گو مسلمان ضعیفن بقوتن جهفدور نیکن حتی گو کافر جسارت دبینن دچن مهوان و لمالا و شهید دکن. گلی مسلمانا حتی گو مسلمان نبنه یک یه هرن یک بی یک. مثلا سایی بیر تبیره دنه یکا تبیره کدی دنه بری دبی 11 تیه کدی دنه بری دبی 111 تیه کدی دنه بری دبی 1111. یعنی وقتی مهول جمع هبدو به مهو قوت دگری جسارتا مهو چید بی ترسا مهود که دلی نیاری مهودا. ایدی مسلمان نها نیکن جهبدو بلانا حج دنیای دکن زحف جمرن عاجزن جبر ویکی ترسا و دلی کافرا دنینا کافر جوانا ترسن کافر و حسیب ناکن نحقیه الواد کن العراق نحقیه المسلمانات کن لسوری نحقیه المسلمانات کن لبناني تمام دولت اسلامی نحقی المسلمانات کرن جبونا گو مسلمان جهبدور نیکن جبونا گو مسلمان حجه کرنا و دلی هبدو دنینا نفرت جهبدود کن کینه جهبدود کن حسد جهبدود کن جبر ویکی کافر جی بوادلیزن و جهبدو بلاد کن چب خوازن ویت نسری و مالی واخرات کن دولتی واخرات کن زاروکی واد کجن پیرکی واد کجن یختیاری واد کجن و به آب دهیلن به خوارن دهیلن به جیلان دهیلن یعنی ظلم و زوریل واد کن قسطخانه واخرات کن علاجا نادنوا یعنی وی ظلما گو کسی نکریتی نسری مسلمانا بسبب چه؟ بسبب گو مسلمان نیکن لی بلی گری مسلمانا جبونا گو گرک مهو فهم بکی گرک مهو زانب خدا عز وجل قرآن جمر شیان دیت قرآن ده خدا وهاد بجی یوریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. کافر دخوازن گو بزمان خوا بدو خوا نور خدا بطفینن اما خدا عز وجل یہ نورها خوا تمام بکی ولو گو کافر نخوازن جی. یعنی
اف ظلما گو کافر دکن جبونا گو اسلام یوق بکن بلا کافر زانبن خدا عز و جل یه وی نور تمام بکی یه وی دین اسلام سرفراز بکی گلی مسلمانا ظلم و حقسزی تجاره ابدی نمایا چه قاسی ظالم خو قوتلی حساب بکن جی مطلقا یه جارکی یه بخسره حق حقیقت یه غالب وری باطل یه محوب به باطل یه هری تشتا گو تی سر ملیما تشتا گو گرک ام بکن گرک ام تجارا ام بظلمی رازی نبن ام خوش نباشی را کم نکن ام جسارتا خوا وندا نکن ام هیوی خوا وندا نکن لقارش ظالما ام شپیا بمینن ام سربلند بمینن جبر ویکی ام عدالت بجه بکن و ام قنجی بکن وقتی گو محالو بکن ان شاء الله لسر روی دنیای مدنیتکا عدالت لی یه وری میدانی ظلما ظالما حتی کنگی یه دوام کی حتی گو مسلمان جهبدو بلابن وقتی گو مسلمان بونه یک ظلما ظالما هاو دوام دکی قال مسلمانا خدا عز وجل ديسا وهاد بيجي قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد خدا عز وجل برسول من پیغمبر من جواني كافر ربيجا ونه مغلوب ببن ونه ورن حشر کرن ببال جهنمي با ونه هرن جهنمي جهنم چقا مکانکی نخوشه یعنی امیدا ما اوا کافر یه مغلوب ببن مسلمان یه سرفراز ببن و اوان کافرا یه چنه جهنمی جهنم جهکی نخوشه ادی گلی مسلمانا جبان آیت خدا جبا حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام تشتا مفهم کری انسان کی گوش ظالما را ببه دستک او جی ظالما انسان کی گو ظلمه بکی بمال خوا بقوت خوا یعنی خوپی مزن بکی و ظلمه بکی بلا زانبی گو مالی وی و کسبا وی تمنفعات ناد نیدن نکاری ویج عذاب خدا محافظه بکن و انسان کافر انسان ظالم یه مغلوب ببن حق یه زورا باطلی ببی حق یه وره باطلی هری و گلی مسلمانا وقتی کنگی حتی گو مسلمان بونه یک هنگی مسلمان یه زورا کفری ببن ظلم دوام ناکی تجاره دوام نکریا جوان امت بری خوشی ام علمینا انسان ظالم بلیری سورنا ظلم کرنا و تصونه دا ظلم و طفیایا و اوان انسانا بونه مستحق جهنمی گلی مسلمانا انسان ظالم و انسان گو دستکی دده ظالما او هر دو ارتاقی گنهن هر دو جیب کفن جهنمی دا گلی مسلمانا تشتی گو تی سر ملیما تشتی گو ام بکن گرک بزمان خوا بدست خوا بدل خوا ام ظلمه نفرت بکن گرک ام آلیکاریا مظلومه بکن و ام گرک ام فهم بکن گو ظلم دوام ناکی انسان ظالم مال و اولاد و عشیره و نکاری جعذاب خدا محافظه بکی و گلی مسلمانا انسان ظالم سونا واجی جهنمه یکو ظلمه دکی و یکو دریا و ظالمه ده هری جوار بی دستک ادی خدا عز و جل مسلمانا بکی یکیتیا مسلمانا چه بکی
خدا عز وجل جمعتا کفری بلا بکی، خدا عز وجل صبري بسر ما مسلمانة دا بشيني ولنجي ما ثابت بهلي والقارش كافرة آلي كاريا مبكي. خدا عز وجل إسلامي ومسلمانا عزيز بكي. خدا عز وجل حقية بجه بكي. خدا عز وجل الظلمي لسر أمتا إسلامي راكي. خدا عز وجل الشعور بدي مسلمانا و مسلمان ببنه یک. خدا عز وجل دو دنیای دجی قنجیب دیما و دا آخرت دجی قنجیب دیما و مجازابه گیر محافظه بکی. خدا عز وجل دعای ما قبول بکی. خدا عز وجل شفای جنخوش مره بشینی. خدا عز وجل مریه ما عفو بکی. خدا عز وجل اسلام بکی حاکم لسر روی دنیای خبردانا ما داوی حمد رب عالم ربن.